Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I understand that. I don't ever wanna be alone. I only ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt. Hello gamers, di hari ni episode kabar mentah membuat berempat lakai 1 vs 1. Hoi, 1 vs 1. Gramstone vs LMZ. The Gramstone but LMZ kini saya kibar mentah kia fight na mentah ka weekly membership. Hoi, kia fight na ka mentah ka weekly membership. Kat haki baki job kini siap arngot dan manu-manu bacop na pedang kini arngot kenyo ya ka free weekly membership nanga. Hoi, yang pentap of free weekly membership kini kibaro arngot kat na baki job na pedang kini siap. PS ni hukum ni madu bancap nang pedang Indonesia Gramstone LMZ biasa nang lu di komen cang tu apa mentah kat bompak ikut ni video kat bawah pempat tip manu bancap akan ni ngaruh empat tip manu bancap akan itu please komen cang tu apa manu bancap pedang cang Indonesia argut ini sia baru argut dan apa kil kajong ni dia dengan batai rupi bapin participate haka giveaway kajong ni follow ya kan ni kabang pen i haka ni kas green but sa register ya tu kan list kabang pen i yang tu but ya lada pempat tip ya kan ni pempat untuk bahan akan niru sa cek apa community post kajong ni apa 3x Kemal channel sa cek tu community post ada post yang tu bas follow gitu sia bas participate bas join haka tournament giveaway ka bangin spanacation yang penai ka kill challenge tournament tak kill challenge tournament sudah but sa participate yang tu but ngan I price lot habaro sound ada job ka kill kacong p dia pek ya kan ni ka video manu bancap akan ni ka bantah Gramstone LMZ boom like manu bancap akan ni Gramstone LMZ komen santau pok mah ni lah yo damage LMZ ayo damage i Gramstone boom ni like LMZ i bas ha moment beranggut pit ha moment beranggut bro. Nice sauce pak dah pesan layu headshot dari Gramstone round kemana kau lah job dari Gramstone pesakan round kemba arman ubat job dengan batai ru pi bakum no ba pinjok free diamond nangam taksi dengan batai pi kata dia ya pecah video ngan sa batai pi cecai shwa ngan pecah gani kalau kena lagi ni siap banget dia persam dengan sebontab dari ini sia bas ah long bas ah setelah kena ah Gramstone LMZ ayo damage i Gramstone manu mencop kan ni ka bom tak LMZ Gramstone dia drag Gramstone walai no boom headshot by LMZ boom headshot ayo di LMZ mentai la yo sisien bat i Gramstone ru yo sisien mar sisien idang yo ni sien banta yai shong be ka video yai pek be shong ba se shong ba pek ba video long mitanat bagi ni sia baru upload long pro ha dia nak kill cengi sedang ini sia berarut kasih FF Gaming nama kini sia dari baterai istom pokokit ke cengi day tengah dawa penlakai 1 vs 1 kini sia bat kamtam ya kikit member cengi kasih FF Gaming kini bandan be ke grup WhatsApp cengi sa join na po grup WhatsApp cengi sampai pada description sa join ketuka grup WhatsApp cengi sampai pada description dan bu tu mah baru ke subscriber cengi kini ban adi boom headshot Gramstone pesa headshot back Gramstone yo headshot back tu LMZ yo headshot back i Gramstone ala yo around the LMZ dan yo siat the kumne jangan tu ka grup WhatsApp ka bang bu apa description baru ke subscriber ke jongi ki ba support bahaya ka channel jongi ki askeman join back tu grup WhatsApp ka bang ibu to apa ba kenapa pin tip ke ka bangan le ke ka bangan nama ka giveaway kan long memang ka pot ya please join tu grup WhatsApp dia headshot ayo dan i Gramstone layo live round di live z i dan yo kesirang wow Gramstone wan oi bisa deh kinu ki plat kasih deh ki pas smart ba ban la kai game ki ba long
kiba stonat haban la kai game Free Fire kiba tristom haban la kai game Free Fire jonya ka kill ka jongi pio free diamond mai man la kata yo pio free diamond be i tre borum tar arta yo la yo free diamond be nanga tribor la man kapori sa yo ki free be nanga mar tristom ha poka kill ka jongi tribor op box dan gitu sih kiwi memang ngambil arban batai kerten abun membaca video yo free diamond baik ngaman mana apa nama tristom apa kill gajong ni ya kan yang bamtang apa poin layar jar plus lo angkat hak bebun dok tak tam yang ai ingin pentop of free diamond haki te banekong do sampai ngan sapen i de manu banekong do te gini sia ke bamta kita baar balai te Patrish tom tam ngan sapen i bisa ngan sapen i apa Jepang te kini kita giba Patrish tom ke bal poi baar balai te banekong de da we ra ngan sapen i apa Jepang te yang toro ala depan top up dengan sapen i bisa ngan sapen i ru approve bisa ngan Cramstone dan kenapa best lah momen orang Cramstone langsat isliang teman yang fight nam tangga diamond day habis pakai ha wow nice Alamzat ini bikin senang tu Alamzat ya headshot ye Cramstone Alamzat layo arang ya kan ni video dai pidi pon pilot apa ro ki player kasih ki balik Free Fire pidi pon pilot baik am tebra pun lek no tama pidi be ban share sa please ya rap sa ban share ya channel ni channel 3x gamer pun la ada ban share please ya share lam ya share lu adi headshot Alamzat la yo live round Cramstone la yo live round tiba ban job kan dia bang please kan on BP saya please ya share saya video jangan ya share habaro ki plus ki balik kai Free Fire hi ya share bat sa ru ki dada don lay bateri stom tu balik kai kim ha jangan ya ki ka kill kasih Free Fire kan best ba yo free diamond mai man kapor kan yo free diamond sisa kan man la kapor ya ki kill membagi bateri stom apa kill jungi yo free diamond mai man la ngai dah dai phim ngai dah ap ngan pen i la da phim ngai ngan pen i ka proof ro la da phim ngai do ngan pen i saya gini siapa menu bancok ini LMZ Cramstone iya pike bah baru angut ni kita bayar pike bah ini satar lah kai bro habit bah momen kok ini itu Cramstone lah iya damage lah dari Cramstone iya LMZ dari gelap boom LMZ kawan mana jauh akan dikarang gua dah Alamzat versus Cramstone. Mana jauh akan dikarang bamta. Pesa use club basa. Use tang arteli lah cover lah sampai. Basa. Aru aku awan use club ni ada bang. Nice headshot back. Headshot back ni King Sulnesia King of King lah kai. Cramstone. Alamzat layos headshot di Cramstone wow headshot back lah katang kedat dai kuli ayo be high head back Cramstone ni Cramstone layos saw but Alamzat layos saw iya bah saw iya Alamzat di wah nanti aku sudah mana pro ini di berambil game play share mau please baru bapak jangan nih video macam ni share lo di grup WhatsApp di grup FB send lo dah baru player kita like kai Free Fire deh send lo dengan nih video share dengan video pergi lo lagi dengan nih video video dengan pergi bat tos ya aduh kan nih alik mau tadi share ni film share video dengan share PP Alamzat apa share lu ini video baru nice headshot ayo biar lagi Alamzat wow headshot back share lu baru itu jelas balik ke Free Fire dai video penpoi baik grup WhatsApp grup FB grup ru story status ru video bantu kan video wow ni pesa ni penat dah baru subscribe lagi jangan
friend ni jong badan apa FB lah ni ki badan apa WhatsApp ni badan ru ngade be ban i siapa video status ya kan ka video ka bamta video be on status story lah ni status lah ni group WhatsApp ni group FB ngade be ban i kata sialan lada pumle ramta de pumle de subscriber ki pa support mai channel 3x ki man le umta yang sangat je video kita saya kita i subscriber basya i jong ni 3x ma please le ma please ya rablam saya rablam Ela yo marsan sia lam zarusan lam tunrusan ni mana banyak ikan weekly masih minta mana banyak diamond minta nanga wow nice ni ada tu ojro donor wow tahu di shot adon tu ayo ngrio ni yang acap ya lamzan tu pacau era lah ayo gede kramston apa pabian kramston Ba only PCR ada pi pro bal ada pi smart ho benda kai join haka kill kasi FL gaming free diamond man la ka por man la ka yo free diamond tengah sapen i bisa ke proof ke banga I diamond tu sia ke player ski baterai komen ta jadi kasi FL gaming adila to acap i gram ton te anil friend dan peniru bisa ke proof ke banga pentop of diamond ni i gram stone dan itu ibawan mengkong harga tu cungi babon dak tang harga tu ke cungi gram stone ni i damage tu memacam mama tu i damage kini sia wow best lah game te hang tu ye i gram stone ngala pentop of kan ni ka weekly membership baik di ini gram stone untuk ini weekly membership processing yang sedang yat mo tu payment successful yang tu ye i gram stone adap dengan tu i sama no bawan baneng kong haka kil ka jongi babun dok tak tam bat kan nu pentop of diamond ni iba pun dok tak tang hak ke jongi kasi FF game gram stone te diamond apa ya teh ini diamond kelim baik man la kasi penyo total diamond kan ni baik ni penyo total diamond satu biasa you guys you kelim baik man kasi itu diamond ini dai bawan kong hak kil kacongi payment successful dai i tray board de page ngapun top of i tray board page saya ni dokter kapoi lai hajar sispa kandai pukandai bat i dokter cong i tray board kadai katua po pras pa san de ngan top of south spa i tray board san spa diamond ngapun top of i tray board Sunspa Diamond untuk payment successful. Dia share ini video aparo ki free fire friend ki chompi group WhatsApp group FB ru share ini video ki free fire friend chompi sapule na to the description ada pi kwa ban page ru to pe apa description ngan batai lu tik batik apa description bat sa follow gitu siang ngan pendownload kat kabang atau ang to apa description sa check description bat akan dikabang mentah tangkan nihi in saya siam biang pat total diamond chang itrebor ila long rius pa sau pupra in saya siam biang pat haka we kapor ti please la pe kwa chan hak po gagel jongi sa pe na po description basa join bat la da pi kwa free diamond ru nanga sa pe na po description sa pendap gitu bat pilar pi kwa ban lek katon naman give away ru sa pe na po description sa follow gitu ti tangkan nihi in saya siam biang pat bye.